kailangan siya okay na ba ito yan Suko kasi ang Mwoalen at Wahu dasang kawan iraya with COVID-19 the coronavirus में nagkasan nila Kaya kasuat mo siya piso para sa tayo mami ng coronavirus expect to be controlled. Every sakawin siya sal ng portio patutumanan kasali sa yawan. Coronavirus wala sa mga. So mga kung isang kapon, yung aming kaya na nagasang biglang susupay tapos. Then ranwat, kailangan ng pupur and Mwoalen. Pag pupur sa isang langar nagasang kaway. Sa isang langar state, kaway, pupur. Yung kaharapan pupur, yung kapabutin, pwede kayang kasambahan. Tapos na rin para masang Pohnpei. Yung kaya na rin kata. Hari, iran nagsit COVID. Ay ilan ang kasampalang kaya Pohnpei. Kasampalang kaya kasan. Kanya dahil kasawi tamaw yung ng sampa. Nang without kan magkapopo aray isa man yung Italian mo hindi rock and understand. Jadi negara Mwoalen tak boleh kesana. Apa saya jalan lalu lah. Esok itu lah. Kalau itu lah. Ya tu pun kabar saya tu kalle betul pun berang. Ikan kak patron. Memiap peneri panutan Rosella tu. Ia peneri memanjola. Objek kapitatar upanan manaman. O kumay kailan katkat mungsang ko iso kan koresan mami me. Kahit din ko bitsa na kapitatar upanan manaman. Upanan manaman paano yung upuran ng national government o state ka. So it's a constitution. Taylor Rosania, Pohnpei and Rosania. Kamak nasa ng kaway sa isalir ranwat, sang kaway din kapag gibelen ko, pero lang kay kala ko, iso ko, leaders, kalau malay ang sabi na kayo. Malang katermani me, keep kaya ramas cekak sebelum Mwoalen wasakan sudah yang keperluan tahu yang ulang terkait. Kami kepada orang ramas Romeo kepadutan Facebook. Roma kepadutan Facebook. Oh korupsi orang yang menegakkan musik kasih. Tidak isu mana. Kerja masalah gaji tu bermasalah kasih kuasa. Amen Pohnpei pun wawagir kasih musik sama. Tama pasampan ang kolokol malay on the COVID o pero nakunukan na po yung virus naman. At nakis ka na yung group natin. Ala ko po, ismugulokol man naman ang state, ismugulokol ng national government, and group kanay na yun. Utan ruas yung pag-ruasan.
Rueso, panuos motor mo. When table yang armas, and bel paratan ang Facebook. When armas kan bel ka malele. Por esto pagkawan sangam asin mo yan. Report kan memang yang uipon enanan. Problem with COVID, kailan mami. Bit kalian economic problem. Person well, that's the room. And if you have a magazine that, you will share that by your way. Area, Robert, yeah, so they will look at and told me 100%. That with money and so much of the repair. Randrayo, Congress Patawanta, 1 million. Tourism education. Ito ko ito pala tourism. Ito ko pala line. Ito ko pala Mwoalen. Tama nga rin. Ako ito ko tourism. Kaya ka rin kasawi tayo mo tourism man. Kami ipatrawan. Kami ipatrawan. Kami all children, British was a quarantine ban we have the families of that. East can find it. There was some money from the person. There was money from the land. That was a letter on money around the land. We have all been of the rich land. I sort of quarantine. Quarantine and hotel. How Dari retirement. Retirement is quarantine. I mean, one but one that. Then after one more, you have to go to Sanana. Million is in summer. Then let us go on the rest. Oi perparoyan aman Australian evasion dimensiono aruan kita mori bamba roto sawasan COVID. Are dia ada mori kita darke COVID. Ada sekarang sawan roto kapria. Roto kawan government, roto kawan private sector. Agar kaman agar lagu dalam berjalan. Real business will close down. Armas patrol more bang patrol to show us business. And patrola armas common stagnant bango. When we send red product that next city next to us. Mwoalen. Abis bang money go. Ako lang business ba? Mandal lang go to bango. We'll do it at Rambukat to the Overthrow Road. And then we'll another land. Do one by the Bampa was. And then Mani, COVID, I think here's some bad road, we'll say that Manana. Supplement. Sinandun ko'y solo masan kasama. Kalau bisa kaman baruan rompasik na pagkat ko. Ye masan melelo. Alana melelo yang arabas yang jadi di rom. Dahil sa mami dahil arabas ko dia. Kalau dapat itu Kawai the information that I'm patrola in Canada. Mail and jurisdiction issues in the issue jurisdiction. Mine is a real, you will find it unstable. Harry, more times you're in the palm, you have material facility, and we have to arrive at the Likyo, my is a real, and we have to arrive at the right.
patro. Ay di magaw ya. Kailan ka kumari sa jurisdiction ko. Ay kami yung kami lele upur. Unsa ko iso ko task force pangawat kan Marusia upur ala Pohnpei pernah apali Pohnpei mau beli ko batang akan COVID tidak berjaya itu form mana kan Pohnpei perkara yang bermani nah ayo tahu sebiar punya kan selam usaha dia ada selama masa kan kan berkata dan mana membelinya sabun membeli pesan tapi apa yang COVID-19 ya baik-baik pesan dia dan task force itu pesan baik-baik atau ya ayat sekarang tadi memperhatikan misalnya ya tahu dia udah tapi kadang-kadang kita tahu COVID, mana-mana, question mana-mana, bangko yang COVID, kolam punapa, dia nak kotek, jauh. Kaya benar dan ko bahasa menu yang ko yang ko. Itu dia le, tamu jauh ye. Itu dia le, kita itu menu yang ko bahasa ko ini fokus. Itu national parliament, lalu presiden, lalu kabinet. Sukses, nama tahu berapa easy. Okay, ada pada negeri. Dia mengkawan di sini Kongres. Kita kawan di Kurang Denus. Kongres ada. Non Kongres ya kas. Presiden semua dalam mana-mana. Mereka harus kamu itu presiden saya tak tahu. Orang bisa anytime. Hari ini kalau nanti nama tahu ada misi. Kalau ada presiden, Malaysia boleh dia kami berkata ini ada banyak kawan boleh yang bukan ada orang tamu dia meliput cari yang tertentu terus kalau memang itu seperti itu kalau bukan sini waktu orang kamu kita mana itu yang mana ini nanti ada tahu kerja menurut pakai pertanyaan pun itu pertanyaan dari orang sudah berbeda banyak kami berkomunikasi dengan namanya Bagi ini kepada yang makan, Joko Queen dan Public Forum Constitutional Convention and Pilihan untuk melengkap kaum pada tanah bangsa untuk maka tuh tanggung ya kuno. Presiden Kongres Pamano yang lagi William Pohnpei Constitutional Convention melengkap kaum pada tanah bangsa pada untuk terketemu. Kalangan coba. Apa-apa dia mau mirami pada wanda. Sebenarnya kawan-kawan, very fortunate. Jadi apa manusia, very makito. Yang juga kawan-kawan
shorter. Just you all sekarang kan apa? Boleh itu repetition. Kalau kita bawa ada bahan saya was many German beats or focus Coba. Dan yang bisa masyarakat sabun pemain dashboard utama sensation nama tuan kecil. Pasantin contoh dalam government rangkap community biaya nan pasanti site tu. Contoh dalam sebelum main sembadangan kebilian pada posisi ini nak kaucapkan tujuh tu. Oh, kira berbit bilion isu berbit dor. Sebelum main kapnau dashboard bila awi ya share national government kan batuan tu Pohnpei juga sangat tidak sehingga ataupun kaunut ang national ocean tekan kayu pasampal dan kapali Pohnpei dan sehingga kaulan lalu ni cerita ai bet motor ni kata dan ini saya ingin jadi sama dengan Pohnpei apa Well, but you should know what going on. You don't be measured. Population, damnation, and then you be measured in human person that I do say that. Population will have damnation. Down to them without massive. Information government task force privatizing keamanan SIM wajib anak-anak task force ini share, government share, sekarang kita dalam promosi pokok Urbis may katawan pabati yang lungkot, kalian kainan, kalian waktu, kalian berpencacar, kakapali, mohon untuk show course bersama tentang lungkot, Pohnpei, terlalu. Kejabian. Pohnpei sanction para kay isang malar melmeliu kotong Indonesia kawala Pohnpei kawala kapan dahil kasi milyon kay isang team dan sawasa pilih ono uni mo koto tatok jan angwin Pohnpei na ibu nagtatok ko Sembari umri, komen yang nak mereka kata itu mungkin rancak tanam bilion kau ya. Kerja juga. Winuma madote patroanu pura lau ya tarapot. Nane uwezo nana besar. Contoh tahun kapan koki apel. Keep the time regular overtime. Niya contoh tahun tatang kiawa silisya kiawa naga. Kamu, ini wasa bukan. Saya kosan itu macam apa saja, bangka kolokon, pungin tatang ki, mohon itu tikso, wait kokon, dan sahaja.
ang milyon isu na US. Ito ko yung sawasin. Asya ko yung business. Ikatuan na, rapin na pa siya nga ikatuan mo yung tanda na pa siya ng way tayo at siya national. O dami siya sa nasyok siya, chairwoman ng task force. Pwede na, rapin pong gandar na, nanay, atanin tawan, nanay, morning companies. So we will be President Sinisek issue point something Bangolano. President Sinisek lemau point something Bangotong point. Ini pun dan billion tayo na pasokan. Ini mo isang